Lokovela ndi madekwana vha kha ḓivha vho thetshelesa mafhungo fhano kha Bellerin News vha tshi khou ḓi ḓiselwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vho rasaintsi vha ri vho tumbula moḽekhuḽu ntswa ya zwimela ine ya thusa kha nyaluwo ya miṱamaṱisi. U ya nga ngudo yavho, miṱamaṱisi i sina iyo moḽekhuḽu i no pfi anti-SYS i ya vha na thaidzo yo anwa maṱamaṱisi. Vha ri mawanwa avho a engedza na u pfesesa ha u tsireledzea miṱamaṱisi musi tshi aluwa. Tsedzuluso yo rangaho phanḓa nga Yunivesithi ya Tübingen yo anḓadzwa kha dzhenale ya Cell. Tshikafhadzo ya mufhe yo vhangwaho nga nḓowetshumo ya ole na gese i khou ṱumanywa na mpfu dzine dza nga thivhelea dzi paḓaho zwigidi zwa fuṱahe nga ṅwaha kana ṅwaha muṅwe na muṅwe kha ḽa United States. Izwi zwo anḓadzwa kha bammbiri ntswa yo agandiswaho kha dzhenale ya Science Advances. Ngudo yo rangaho phanḓa nga University College London yo shumisa data u bva kha mimodele ya khompyutha. Zwi tshe zwo ralo, shango ḽa United States ndi mubveledzi muhulwane wa ole na gese ḽifhasini. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News, muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana u ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellerin Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellerin Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.